yamutwise amezi 9 urumva uriya mukobwa aba mu muhanda n'indaya azi imiti ikuramo inda yaza kubura mwana atamushaka abayiraye. Urupfu rw'umwana w'amezi 2 rwateye ikibazo hano mu karere ka Kayonza mu murenge wa Mukarange. Ni mu gihe umubyeyi akurikiranwe icyaha cyo kwica umwana wiwe w'amezi 2. Ubugenzacyaha bwataye muri yombi uyu mugore akurikiranwe icyaha cyo kwica umwana we amuryamiye paka ashijemo umwuka. Bamwe mu baturage baturanye n'uno mugore bavuga yuko ibingibi ari ibihuha atari ukuri, ahubwo uyu mwana yaramaze igihe kinini arwaye dore ko nyina yamujyanaga kwa muganga. Bamwe mu baturage bavuga yuko umwana banamujyanaga muri Koveze yari afite ikibazo gikomeye cyane. Bamwe mu baturanyi be bavuga yuko ibingibi atari ukuri, ndetse bavuga yuko ubugenzacyaha bukora iperereza ry'imitwe bamenye neza ikishe uno mwana w'amezi 2. Uriya mwana yamutwise amezi 9 urumva uriya mukobwa aba mu muhanda n'indaya azi imiti ikuramo inda yaza kubura mwana atamushaka abayirayikuyemo. Uriya musaza ari kumubekera umwana yamukuye mu rugo arwaye, kandi umwana amaze iminsi arwaye, turaturanye turamuzi. Ageze mu nzira umwana mugwaho, kandi uriya musaza ari kuvuga ko ngo yamuvanye hano yapfuye, kandi twe turaturanye, yamujyanye umwana arwaye arembye agihumeka. Barimo kumubeshyera ngo yamwishe ariko yaramuvuje. Bamwe mu baturage mu gahinda n'amarira bavuga yuko ibingibi uyu mugore atabikora, atakwihekura. Bavuga yuko iyo bashakaga kwica uyu mwana cyangwa atarashakaga ko uyu mwana abaho, yakaba yaranyweye ibinini bikuramo inda akayikuramo itaraba imvutsi. Dore ko kugeza izi saha uyu mugore yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha akurikiranweho icyaha cyo kwica umwana wiwe w'amezi 2. Ni mu gihe icyaha kiguhamye ushobora guhanishwa igifungo cya burundu gishobora kugabanuka kikagera ku gifungo cy'imyaka 35. Kugeza izi saha abaturage bari mu gahinda n'amarira, dore yuko polisi ivuga yuko umuntu wese uzagerageza kwica umwana we cyangwa gukubita umwana we agakomereka azafungwa cyangwa agatabwa muri yombi. Bino polisi yabikomojeho ku bantu bakunze gukubita abana babo bakabagaragura mu muhanda bakabakubita nk'ingoma y'abaporoso, bavuga yuko aba bana ari ababo bari kubahana ngo bari kubakubita akanyafu. Bityo rero umuntu uzakubita umwana we akamukomeretsa ngo nuko yamubyaye azafungwa. Umwana ni uwa leta cyangwa umwana ni w'igihugu, ntabwo umwana ari uwawe. Umwana ni we Rwanda rw'ejo, umwana niwe w'ejo hazaza. Bivuze ngo rero gukubita umwana biba bimeze nko gukora ku gihugu. Iyo ukubise umwana ubukoze ku gihugu. Bivuze ngo rero ako kanya ubuyobozi, inzego z'ubuyobozi ziba zigomba kuhita zihagoboka. Reka two gutinda, uruno rupfu rw'umwana w'amezi 2 rwarishije benshi. Nongere kubibutsa ni mu karere ka Kayonza, mu murenge wa Mukarange. Nimba urwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Iyi ni incamake. Reka noneho turambure amakuru mu buryo burambuwe, wumva imva n'imvano. Ese uyu mubyeyi koko yishe umwana we? Ese baramubeshyera? Ese koko uyu mwana yararwaye bamujyanaga muri Koveze? Mureke dutangire. Mu karere ka Kayonza mu murenge wa Mukarange habereye amahano ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Umugore akurikiranweho icyaha cyo kwica umwana we w'amezi 2. Dore ko ubugenzacyaha bwataye muri yombi uyu mugore akurikiranweho icyaha cyo kwica umwana we yibyariye. Bamwe mu baturage bavuga yuko uyu mwana yamukuye hano mu rugo yapfuye, mu kumugeza ku munyabuzima yagagaye yitabye Imana. Umunyamuzima ahita amwohereza ku kigo nderabuzima. Birashoboka ko uyu mugore yakuye umwana mu rugo yapfuye, ndetse bikongera kugaragara yuko uyu mugore ashobora ko yaryamiye umwana we paka apfuye. Ndetse kugeza izi saha bavuga yuko uyu mwana yahoraga muri Koveze. Ese aya makuru yo muri Koveze ni aya nyayo? Ese koko uyu mwana yarasanzwe arwaye? Reka mbibasobanure mu buryo burambuye. Uyu mwana yarasanzwe arwaye, uyu mugore yamujyanaga muri Koveze, ndetse akagenda bakamwitaho akongera agataha, dore ko abana bakiri batonya barushya. Ariko kugeza izi saha uyu mugore ntago ari we wiciye umwana. Ayo niyo makuru ahari arambuye, ayo niyo makuru nyayo yizewe. Uyu mugore ntago yigeze yica umwana we. Uyu mwana yishwe n'indwara, yavutse afite ikibazo. Uyu mwana rero nibwo yitabye Imana kuri uno munsi. Byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Akandi kana abaturage bavuze ko uyu mugore akora akazi ko kwikorera, ndavuga akazi k'ubusambanyi. Birashoboka yuko rero wasanga ari iboneye umugabo arangiza uyu mwana akahita amuhitana kugira ngo yishakire undi mugabo. Ese nibyo? Ibi ntago ari byo, ni ibihuha cyangwa ni amakuru aba ari kuvurwa hanze y'ibinyoma, kuko murabizi ko abanyamakuru bavuga byabo cyangwa bavuga ibe bajemo. Ntago abenshi bavuga amakuru ya nyayo. Hari ababeshyera umuntu kugira ngo inkuru yabo ikundwe. Mu by'ukuri uyu mwana w'amezi 2 yapfuye,
ariko ntago ari nyina wamwishe nk'uko abantu benshi bagiye bavuga yuko ngo ni nyina wamwishe ngo ubwo yakoraga akazi k'uburaya ngo burane we wamwishe. Ntago uyu mwana yishwe na nyina, ahubwo uyu mwana yishwe n'uburwayi yari afite. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikira hano. Amakuru nakagaruka nimba rwo bwa mbere ugize kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane, thank you so much, mwarakoze kudushyigikira. Niba nawe utarakanda inzogera kandi na subscribe bikore none ahangaha kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru.